cha kunokwenteka wena mkhulu ukuthi ubuye early kumbe before mara njengoba sekustateiwe lapha contract ukuthi Monday to Friday pheka wena akukutshintshi lokho ufike early monjani akukutshintshi lokho angakulekelela ya angakulekelela ibonus uyabo no mara akubithi ukuthi angaze ahlala isigangeni angabuyi la khaya cha phela akungenwa ngemali hayi bajela batsala akabe nje lesikhathi sokungena ungena noma sikhathini net lokubalekile ukuthi wena aweci lama boundaries yabe sesimane sibekisa wena siyabekisa ukuthi ngabe besibona ngathi kungaba ngcono ngoba katseni sorry ukungena emlonyeni sibani bekunalento bathi arranged marriage even though you know I know ukuthi hey it's a hot topic which is not but khuluma mkhulu khuluma arrange marriage ngiyayibona manje ke nalokho arrange ngiyayibona le mkhulu arrange njani manje angithi le contract ngiyophela arrangement sendidile usho ukuthi nale yamzukwana benjalo vele bekuyidile madonna uyibeka icace sikhona uyi-understand because lelo sinema 2000 uyabo akathi lutho laba bona babambe le contract labe ma 2000 okay bayivisise ihlale la kubo angamana ngene nje angamana ngene kufuna unegotiate lapha lithandweni lakho lithando lami mina ngilithanza mali hamba so ngoba uma nithi niyathandzana kukhona lo mnyangeni lapha ngokuthi wena no uyanemba okay ngale langa songasanembe yabona ukuthi yena usuyahlupheka sefuna hambe ngaphandle unembisa sekufuna engaphandle bomnemba enemabuya sewena na ungakhanza lokho soda uthini kuphuma bamte emgugu yangila kuphuma kana ngoba bekune contract ukuthi vele kuphuma bamte emgugu la inkambi ebazalwane kanti kube bekune contract uyatokutshela sivele ngangeniswa ngilo lelanga kufika lelanga kufika lesikhathi sale review utawusho ukuthi lo mnembo hayi khona lo mnembo mnembo sesiyende njani ngoba lo mnembo wakho ngifikise ngiloko manje bengicaka ukuthi mina la kulo mnembo ngoba ngiyakubona ukuthi usikiya phansi ngathi angcono siede ukuthi kube ne open relationship okay iya review le contract ngane kuqaleni bekuthiwe akusi open manje mkhulu khona la ngibalekela khona njengoba uthi wena la kulomnembo ngathi sukuyehla usho ukuthi uma kuthi thona open relationship ne usho ukuthi manje ahamba unembisa abiza kuye lapha khona kenela phela akunaphuma ibhamte emgugu ngoba vele nawe nawe uyadibonela ukuthi ukuthi ngalesi thathu vele uyale kulo mnembo aqedza lapha buye futhi ngangibona ngithule wekhebule ngisazovumbuka amaduze ngisabheka iplan lami liyozivuthwe iqhinga lami laziwa yimzobona ngemphume hey